lontong cie di Ajo. Anyo baru balik dari Jakarta gua. Oleh-oleh nak ada. Karena lah seminggu hampir lo di Padang. Ayo. Maka lontong di tempat Acin Sikumbang. Lontong Uncu Indun. Yang paling lama di Pekan. Gua kecil aja tu. Mana soe lontong Uncu Indun aja? MAHARATU. Mantap. Jangan lupa sana singgah di Lapau Mak Acin Sikumbang Jalan Impres. Maka lontong siku menekan-nekan salero. Sana sambil menunggu-nunggu pelanggan tiba minum kopi Mak Acin dulu sana. Sabana zero kopinya. Hiburan awak cik dulu ya.
Istirahat lah dulu sana. Itu ada orang minta lontong dulu sana. Istirahat dulu sana.